Çakarlar. Ha, üçeten. Satla canavar. Çıkılan degen adam Büyübeyt. Büyübeyt. Çokar'ın özünün nemeleri var. Hatayın. Çokar izleginler var. Çokar izlep kızıkkan adamlar var deseniz ha. Assalamu alaikum. Hurmatlı mekendaşlar. Jana Baytö kanalına talçıları. Bugün 2 aprel 2023 yıl tuğanlar. Biz Jalalabad oblasına Karaştu Suzak rayonunun Taranbazar ayına geldik tuğanlar. Taranbazarda naşıl buyursa 3 çokar kulunlar çatken tuğanlar. Videonun ayağına çeyin bizimle çoğaltınızlar. Buyursa ınakada 3 çokar tay çıkat tuğanlar. Assalamu alaikum. Ынaka, кантудас? Денсаулык жакшыбы? Чокарларды дайдыл кылып койсузбу ака? Биринчи чокар боюнча айтып кетели. Жашы 10 ay. 10 айлык болду. Кулун. 10 айлык кулун. Чокар. Майдан өтүп 1 жаш болуп калат. Мен өзү чокарды өтө жакшы көрөм да. Жакшы көрөсүз. Жакшы көрүп, жакшы чокарлар, жакшы уруктардан алып кармайм. Буга дагы ошо өзүм атайын алдырганмын. Алдырткансыз муну? Энчиге деп алган. Энчиге деп алынган. Энчиге деп алып, анан азыр бир жакшы нерсеге жумшайт экенсиң да. Ооба. Анан айла жок керек болсо терек жыгылат деп коет кыргыздачы. Анан сарандай бир жакшы ниет кылып бир үйгө аракет кылып аттым эле. Үй алайын деп. Ошого сатып атам. Бул атасы аксыда жакшы булактарга жарап, бир паллондар төпө сорундарга, конкретный сорундарга таштап жүргөн да. Атасы. Бунун атасы. Күчтүү экен да атасы дагы. Атасы жакшы пулга кеткен. Анан өзүм ушу кулундардын ичинен ушуну жактырып алып калгам атайын. Арасынан бүт умуролору, мына умуро сөөктөрүн. Ошондой сөөктөрү мына эмеси дагы. Азыр эми бул өсө турган нерсе да, кулун болсо жаш. Өсө турган. Көкүрөктөрү, туяктары таза буюрса андай эмес жок. Аягына жооп. Жооп, таза боюнча. Таза. Кулун өтө эме. Булар чокарлардан негизи курч да болот го? Курч. Эмеси? Кулун жакшы кулун өтө. Энчиглан деген адам Büyübeyt. Büyübeyt. Энчиге мына чындап бирок чокарларга эме кылгандар көрөсүздөр. Бул биринчиси. Ошондой баскында көрсөтүп койлу бастарын. Ичат кылыңа. Уже сразу эле журкайым деп турат го жулунуп. Курчтай, Боюн өлчөдүңүзбү ака? Эми булар өсөт да дагы. Өсөт, боюн өлчөбөдүм бирок. Бою деле билбейм эми эл тараза элсинчи да. Карап билет. Кулундардын чоңу да. Кулундардын чоңу. Эми базарга негизи кам түшөт мындай. Биз базарда тартып эле жүрөбүз. Базарга чокар аттуу негизи өтө кам түшөт да. Жок эле. Базарга айда жылда. Үйдө эле сатасыз. Айылдагылар керек анан ошо кичине жакшыраак пулга сатайын, алып атам. Ошого деп анан атайын сени чакырып тартып атабыз эми. Чокардын өзүнүн немелери бар. Атайын чокар издегендер бар. Чокар издеп кызыккан адамдар бар десеңиз а? Анан ошолор базардан кээ бирлери келбей калат, базарга көрбөйт да. Муну YouTube'дан болсо издегени чыгат. Чыгат буюрса. Акем бунун баасын канча дедиңиз? Мага дагы өтө жакшы пулга келген бул. Жакшы пулга келген. Мен деле ошол өзүнүн алганынан деп бир аз эле мындай эле коем. 110 миң. 110 миң сом? Кеми болот? Кем болот. Сүйлөшөсүздөр. Биринчи тай көрүңүздөр. 110 миң сом кеми болот дейт. Чокар издегендер чынында көп. Мындай бир журкатайчы ака, журкаганы көрөлү. Ылдыйга ошол жака капталга. Чокарды көрүңүздөр. Жаныбар. Чуй! Тартка не жат кылып айтат. Карма болуң. Ана. Токтоттуң. Качты. Жаныбар. Мына көрүңүздөр да. Туяктарында кеңири мына узун алып таштап. Эмеси жакшы экен. Жакшы ака, журкаганы өтө сонун түштү азыр. Экинчисин алып чыгайлы. Экинчисин көрсөтөлү. Жаныбар. Экинчи кулун чыкты. Экинчи кулун туугандар. Чокар көрүп атасыздар. Бул дагы өтө мындай. Бою дагы бийик. Эмеси дагы негизинен көрүнүп турасыздар. Курч дагы экен. Ака бул канча айлык болду? Бул узак калса майга барып бул деле ошо 1 жаш болот. 1 жаш болот. Тиштерин Тишин көрсөтүп койлу. Унутуп калдым ба? Ошо тишин алып көрсөтүп койлу. Кулун тиш боюнча. Кулун да.
Çiğneme kıldı eкен karınızları. Densoğluğu qандай eкен bunun? Денсаулығы içip жеши Taza. зор, таптаза. Ata tegi. Ата Көбірек теген алған. мен ошол алганда миллиондун баласы деп беришкен мага. Berişken. Таласта миллиондук деп. Talasdagı milyonluk ha? Ооба. Talas. Немелери дем ошонун линиясы. Linyasan. Ошонун линиясынан деп. Ошо Бишкек тараптан алгам муну. Muna Kaşkovagıdagı negizi tay ötü son eкен. Gelişken. Boyun bunda ölçük emesiz negizim day. Жок, жок, жок. Ölçüp görmediniz. Өлчөбөйм. Oo, birim day bastığını çeker. Bastıklarını da göreyle. Bastırıyorum. Canım var. O şıldığı alıp barıp durup koy verirseniz kamap koyacak ha. Öz jurkağında değil ana. Keçi jakşı. Çökar geledat. Muna sağa. Narkı çökar görünüzler mi? Emesi dağı jakşı. Jurkap butların gengir taştap çökar. Muna canvar çökar. Hakan narkı jönle ücret ol. Алсы жай неме? Jaydarlı okşayt ol ha. Ооба. Jönöke kaç eke özsün. Ооба. Arılaşma. Hakan bunun basına cözüsün de çökardın. Унун баасын 120. 120. Ооба. Кеми бар. Kemi var. Кудай кааласа. Biroq çındam nunay. Çökar sonun eken. Kemi bolat deyip tuğanar. Görüp kızıkanlar. Ona. Emesi jakşı. Müçölörü dağı gelişken. Kuyruğunda kımçubay jayıp jurkaydı eken de. Emesi jakşı. Мен өзүм шаарда квартирада турам да. Биякка ушу жездемкини алып келип неме кылып карайт. Uşakta karalat. Ооба. Şarda turgan. Үйүң болбосо болбойт. Şoğa uy alamda tutat kes da. Ооба. Jakşı. Az üçüncüsünü çağırı öğrenlek az ekin hem onu emeğe kılıp. Üçüncü çökar kulun çıktı. Aka bu jaşıra okşaydı ha. Бул кенже кулум бул. Gece kulun. Бул кечки кулум. Мындай тишинен Görsat boyla içinde ağam da alıp sekin. Мінекей. Konkretni gördüm içinde ağamda. Görünüzler. Yok kelle başı emesi Сынында сөз жок. sını jakşı eken bunun da ağamda. Köprü Туяктар. Negiz 3 bölüm emeden algansın. Бул дагы атасы трактор деген жакшы улактын аты. Hı. Аксыда экен. Бунун атасы. Aksıdan çıkan. Аксыдан. Şu Аксыдан алгам муну да. Hı. Качактарында. Hazırımda aylandırıp da görsat koy. Kaşkovağın. Көрө кечки кулунда сары түктөр эми. Tüktör eğim çoğudat deydi. Geç kulun. Şunda eğim tülep başlaptır da buldu ağımda. Булары бар жайында. Yayındaki bir okçundan da oranlar. Negizler çokalar kuş bola degen eka. Bay iki taytın. Bundağı birimde yeme olunca bastırınca. Ujele buldağı kıyla. Yemesi jakşı. Özü koşa bir jurkançı. Çokardı görünüzler de. Eka bunun basına çe dediniz. Бунуку өзү кечки кулун бул деле жакшы. Жакшы нерсе да. Өзүм ошо энчи кылам атайын жакшы нерсе топтогом да. Айры жок сатып атам. Буну 90 000 сом. 90 000 som. Ооба. Kemi var. Кеми бар. Kemit berem deydi. 90 000 som kemi var deydi. Arap şunday çokar kulun izlegenler ağabızın ekrandagı WhatsApp связь номерine байланыш жасап onlar. Өздері қарап, таңдап, шул видеоны көріп, сразу байланышыңыздар, қолдан чарбаңыздар, негізінен чокар өте аз шығат, редко шығат. Базарға дағы айда жылда бір чиіп қалбаса, өте аз шығат чокарлар туғандар. Андықтан ағазға байланышып, оның акабинен сөйлешіп, өздері дағы келішіп, басындағы сөйлешесіздер туғандар. Бұны ака, жақшы содаңыз берсін ака. İşinizге игілік, дайым ұшындай. Ұзақ қалса, бұны сатып тұрып, үйлі, жайлы болып тұрып, сарайды келтіріп тұрып, чокарлардан дағы қарман айым ұзақ қалса ака. Белки баа биринчи чыгарган белине чейин ак чокардын атасын сен деле көрүп калдың окшойт. Булактарда, наркотиктерден. Ба өзгөндөгү эмеспи негизи? Өзгөндө ошол. Өзгөнгө кеткен атасы. Өзгөндө. Жакшы ака, содаңыз берсин. Ушундай туугандар, бүгүн биз Жалал Абадта Сузак районуна караштуу ушул жерде
сатылуучу 3 чокар боюнча көрсөтүп маалымат бергенге аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарийге калтырыңыздар. Каналга катталып каттал айтыңыздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.